Dobar dan, ovo je video na mom trećem kanalu. Ostala dva kanala su na engleskom i gamerski kanali. Njih ću staviti na kraj ovog videa. Ovaj kanal je na hrvatskom i uglavnom neće biti gaming. Biće neke reactioni, neke zezancije, neke tier liste. Će biti najključnija playlista na mom kanalu, najključniji serijal. I hajmo se upustiti u video. U ovom videu ocjenjujemo predmete u školi. Za 6. razred to jeste. Sada trebam samo da napravim sve tierove. Ovdje ćemo napraviti najteži. Dole ćemo napraviti težak. Onda ovdje ide srednje težak. Ovdje ide lagan. Ovdje ide najlakši. Dodat ćemo dodatne tierove, kao ovdje gore, draw above. Ćemo dodati zanimljiv. Zanimljiv i dodamo ovdje zanimljiv. Da ispod idemo draw below. Ide nam tortura. Onaj najgori predmet, najgore predmete koji možeš. Po meni, i kad ovo je video totalno sastavljen od subjektivnog mišljenja, ovo je sve moje mišljenje, u komentarima napišite ako se ne slažete, da pišete svoje ideje, ok, ako se ne slažete, sve u redu, ja ne forsiram mišljenje. Prvi predmet na tier listi nam je historija. Pa historija nam je potežak predmet, on zna da bude komplikovan, može da svima prži čelije, kao... Kako se da to objasnim? Jako je težak, previše ima tih činjenica, previše je komplikovan, sve ono politika, pa onda društveno uređenje svih država prije nekih 1500 godina, Boga pitaj kada, ali kopčam nekako historiju, ali je težak predmet. On zaslužuje svoje mjesto u težak. Drugi predmet je matematika. Pa matematiku bi mnogi stavili ovdje u torturu, ali to nije moje mišljenje je drugčije. Meni matematika ide vrlo dobro, ali nije ni najlakši predmet, njega se mora dobro učiti. Ja učim matematiku prilično svaki dan, zato je taj predmet zaslužuje mjesto u srednje težak, zato što nije ni najlakši sada predmet. Sada predmet na listi nam je biologija. Ovo je isto ko matematika, možda za nijansu teže. Isto ide mi, ali moram učiti svaki dan i teško je za kopčat, za razumijet. Srednje težak. Četvrti nam je njemački na ovoj tier listi. Njemački je predmet koji je dosta lagan, ali je totalno novi jezik. I zato nije najlakši, već će se spustiti na lagan. Zato što novi je totalno jezik, nije sad ako engleski da ga svako razumije. Peto po redu na našoj tier listi nam je engleski. Engleski ti treba doslovno da razumiješ ostala moja dva kanala. Treba ti da razumiješ ovaj tekst ovdje, treba ti da razumiješ doslovno kompjutere, treba ti da razumiješ filmove, znači engleski kad znaš otvara ti mnoga vrata, ali čas engleskog, ja govorim, je jako lagan, bar meni, zato što ja znam perfektno engleski. Ali nije zanimljiv, ovo je sam po težini, ako je zanimljiv ili tortura. Najlakši je, ali je dosadan, čas zna biti otegnut se, užasan i moliš dragog Boga da te pusti sa tog užasa. Sada predmet je vjeronauka. Pa taj predmet uopće nije težak. Šta je teško kod vjeronauke? Da te uči kako funkcioniše religija, koji su bogovi. To apsolutno nikako nije teško, a zna nekad biti i zanimljivo. Nekad zna pričat priče o tadašnjim bogovima, šta su tad vjerovali.
I najčešće nema testova, nego sam ti ono upiše peticu za postojanje na času. Zna biti zanimljiv, tako da ćemo staviti vjeronauku zanimljivi. Onda tjelesni. Pa tjelesni ti je zanimljiv jedino ako nisi Brodsken. Ako si Brodsken, bit će ti tortura. Ali ja nisam Brodsken, tako da to je meni zanimljiv jako predmet, zato što od silnog učenja i pačenja ja dobijem ovaj čas tjelesnog i mogu da uzmem loptu i da igram košarke ili fudbala ili šta već sa jaranima, da učimo kako funkcionišu sportovi. Zanimljiv je. Osim nije zanimljiv kad trebaš onda odgovarat fizičko, što je ono van pameti, ko još odgovara fizičko osim mi kod nas u BiH. Fizičko znaš odgovarat, ono koji su igrači ovo, koji su igrači onog, neću. Zanimljiv je sve osim odgovaranja. Ne znam zašto nisam napravio odgovaranje fizičkog kao zasebni tier, ali haj. Homeroom ili odjeljenska zajednica. To je najlakši predmet, definitivno, ali zašto ga ne stavljam u zanimljiv? Pa odjeljenska zajednica je ono, sjediš i razgovaraš sa razrednikom o nekoj određenoj temi. Ali ta određena tema je rijetko kad zanimljiva, već samo ti ubije sve moždane ćelije u glavi, tako da nije zanimljiv. Sada nam je bosanski na redu. Bosanski je isto meni predobro ide, ali se treba štrebati da bi dobio te silne petice. Ako ne učiš bosanski, onda si gotov. Zato taj predmet ide nam na srednje težak, zato što ga trebamo se kod kuće doslovno izvaditi dušu za njega. Srednje je težak kao predmet. Onda je informatika. Pa mnogi bi informatiku stavili ne u torturu, već ovdje težak ili najteži, ali ne. Ja ću ga staviti puno više. Ja ću ga staviti gore skroz zanimljiv. Zašto? Pa zamisleno učiš, umireš, ono samo što ti nije koža ispala od tebe od dosade i ono dobiješ da tipkaš po kompjuteru za ocjenu. Ili kodiraš, učite kodiranju. Sve je super osim ako ne ocjenjuje. Zato nećemo, sad mijenjam mišljenje, spustit ću ga na zanimljiv, na lagan. Ne znam, nekad zna ocjenjivanje to biti strogo, zna nekad se ne desi nešto, lagan. Ide on u lagan. Tehnička kultura. A.k.a. tehničku. Pa, taj predmet, ne pitam se zašto postoji. Želim da nestane, želim da se, nestane, da ne postoji, da ne treba nam. Šta će meni kako se gradi kuća u životu, ja hoću da budem nešto skroz drugo, jel ja želim biti arhitekta, ne. I taj predmet sve me ubije. Mnogima je zanimljiv, meni nije, meni je to užasan predmeta. Likovno, analiza je likovno, isto tako. Likovno je isto tako tortura, to što daju ti, ja crtam kao da si autističnom golubu dao u desnu nogu polomljenu olovku i ta noga s kojom on drži olovku je isto polomljena. Tako ja crtam, možda on bolje crta od mene, ja užasno crtam, ne postoji gore crtanje od mene. Ja sam Leonardo da Vinci, ali obrnuto. Ja sam kontra od Leonarda da Vincija. Ja sam čak i u razredu poznat kako užasno crtam. Sada muzičko. Muzičko je najteži. Mnogima nije, ali meni je lično najteži. Znate zašto? Zato što je nekad te notni sistemi i sad trebamo odgovarat, pa onda te forsiraju da pjevaš i onda ako ne pjevaš tačno po visini kako ona zahtjeva da učeš catchinu preko podnevnika, što nije normalan muzičko, to je ropstvo. To je ropstvo za muziku. Meni je najteži zato što tako je muzičko u našoj školi.
Pa naša tier lista je s ovim gotova. Svako polje je sada puno, za razliku od mnogih tier lista. Svako polje je ispunjeno i s ovim ja mogu da završim video. Pozdrav!